Good morning, everyone. Good morning. Derivative market se jengminasi ko ma'am. Derivative market se koi karino khangminasi. Derivative market se tai kaisum na te khoino options and the futures habiduni ko. High level options and the futures ko. Hadi koina derivative market se kadai dai kamai tawraga laino ha gadi khogi underlying asset habam lady ko ma'am. Underlying asset. High level underlying asset se masi sida koi underlying asset se index no oiba jai natraga stocks no oiba jai ko ariba stock natraga index se sidagi derive tawraga semakpa ko adugu makhan gi khogi segment ne ariba segment se sisine koina derivative segment haina khang na reisi ko adu koina derivative segment de sangaga masai khoi trade tawge hairagadi ko derivative se lawgada na te khoi sida trade tawgi magi instrument khara semaga leiri ko high-level instruments is koina F&O futures and option hara khangnei ko se koi example on hara kanda underlying asset high-level khogi indexes and stocks singche karam bano se jeng chara ga khogi and indices de lai se nifty 50 nifty bank and nifty finance masi bawo da khogi high-level sigi index ahum se khogi derivative segment da yawre ko atop yaudaba derivative segment da yaudaba index me amam su leiri example noina hare kan da khogi nifty auto ko nifty pharma nifty IT hai bising se ko index da yaudari ko okay then koi stocks stock te dugi matik yamna leigre around 200 maya da lei ko koi stocks underlying asset hai di derivative segment da yaudaba stocks sing hariba sida derivative segment da jawbo stocks na trade indexing se sida koi FNO maybe futures and option da trade tawba ngamgani ko yagani yawdaba sing sida yaroi ko okay ado derivative segment hoji khoi wari sagi butuni ko FNO futures and option ko hariba futures and option se khoi na trade tawba matam da magi contract time am legani contract period am ko hariba contract time se sisigi magi time frame ko time frame legani time frame haigadi khoina start and end date ko hadi contract time se lai se khoina starting time am legani and hadi starting day am hairo duga end day am hairasi starting day and end day la agadi sai khoi natra karamba numita khoi gi starting day oidino aduga what is the end day haibam sulani ko hogi starting adi hobo oilibe numit se sise koi friday do oigo every friday aduga kogi kano sina aroibo orisina koi thursday do oigo hariba ahobo sina kono opening day hare khangnai ko starting day se is also called opening day aduga atopa mana ngasai gi end day se khoni expiry day natraga closing day haraga su khangnai ko ma'am ado koi ngasai gi sigi contract ki time se sisida 7 days contract legani haidi weekly contract or monthly contract soine lei ko ado weekly contract se khoi index khatang da available oi the nifty 50 nifty bank or nifty finance se khatang da khogi weekly contract se khoi available oi gani aduga topa mana monthly contract se sidi ani makta ko monthly contract se available both indexes and the stocks ko index to and stocks to hariba contract se available noi ko monthly se okay maximum ko gi contract period hadi maximum long ko khaidagi sangna koina contract se lobu yaba se 3 months khakta ni ko derivative segment da hariba 3 months se si hojik se hojik ki je kana September October November oigani ko koina November gi expiry da trade se lawragadi ko November ba khoi thamba yagani October da lawragana October thamba yagani duga September da lawragana September end bo thamba yagani ko ado monthly expiry ana khoi ni je ko matam da September gi expiry karma matam da oigado ko aduga October ge expiry karma matam do igani haibu khoi calendar to sang ji kan jingmina se September expiry
month amagi last Thursday ko month amagi last Thursday ko si akhoi hariba month tu gi expiry day oigani ko September month ki expiry day aduga mu expiry day oigiba numit sigi next ko khoi Friday se next month ki opening day oigado yai ko adu de October ki opening se September ki date 30 dagi oire adu October ki closing na kadai do oire 20 ga 7 da closing is what expiry day ko expiry day do chido oire ko adu de mu October 28 dagi togi kano ki November ki opening November start tawre sidagi ko adu ga November ki date 20 ga 4 30 do ibe ada bro ja kai gino hai gadi month amagi last kogi Thursday se sise kuna expiry day oigani ko hariba month tu okay so in toro ko na monthly expiry sara pom khange na tra ado hoji weekly expiry haibam lady hai se kada kada di available oi haiba no kogi indexes ta nifty 50 nifty bank to ko hariba sigi weekly expiry na comment to ke hai kanda every Thursday khuding maksi expiry day ni aduga Friday khuding maksi na opening day ni kagamba Friday opening oigado bose Friday se suti leiraga di 19 kano sida khogi Monday da opening day oigani atopam na khogi Thursday sida kagamba suti holiday oira agadi ko expiry se Friday de expiry pi roi ko no mangan khalaga Wednesday da khoi expiry fi gani yai ko mya ado aseng bo khogi expiry day di kari numit no haragadi Thursday ni opening day na Monday ni ko monthly gisu aduga khoi weekly gisu tawbudabu khogi kanada weekly expiry la agadi every khogi Thursday khuding mak khogi expiry day ni aduga Friday khuding mak su khogi opening day ogani ai ko ma'am okay adu dekhoi option trading se karino hana jingmina se option trading ko options are derivative contract ko mase masagi khona contract amne haigare ko time frame mi manung da contract tong na bani hana ko hariba contracts the contracts kari contracts ade which have no value of their own ko hariba sigi option se sigi magi contract kano se lai se khogi magi value leite masagi value leite ba haide masagi akang na ba value umta leite ba mase adu my value se kadai de line khade and derive their value from the value of the underlying asset my value se I think sagi underlying asset oiriba ko khogi of stocks na tra index stock adugi value dagi derive tawbune ko and the underlying asset can be shares underlying assets is shares oiba yai natraga currencies oiba yai natraga commodities oiba yai okay kai ko adi man hining is kai no sida just suppose nifty 50 hai receive nifty 50 se index index ni nifty 50 se I river nifty 50 se sidagi khogi amagi kano si sem doine nifty 50 di value adum lai jai ko natraga na khoi si samna kano hai si SBI hai la si SBI ki value lai jai hoji SBI value se 553 ni ko hai river si ki 553 oi river SBI ki si ki value se sidagi derive tau thora khanda khoina kari semeba SBI ki kano se sem doine futures and option ko aduna khoina SBI da futures trade loba aduga kano da khoi trade loba matam da na masagi khoina sida trade loba matam da kai dauge ha kanda SBI gi magi chart main chart se jingani SBI gi main chart ke da bi jing dini SBI se kai no mase underlying asset ni kai kom ya okay and option contract come with a fixed expiry date ko means sai mamang da hagi bdune koina contract magi contract time am laigani haido adu magi fixed expiry date aina option se
कनोगी लौरे खलसी सेप्टेम्बर की ऑप्शन से लौरगदी सेप्टेम्बर की डेट 29 दा कोई एक्सपायरी ओइगनी हाइबसे फिक्स ओइने लेजरनेबको को हाइबसे यूजुअली द लास्ट थर्सडे सिदसे इरमेको usually the last Thursday of calendar month. Okay, when a specified date of expiry arrive, the contract expiry contract se kona kana sagi specified tawriba date to 29 September se jawre khalasi ado ko contract se expiry oirani aduga value magi option gi value sing do becomes 0 0 oirani याइको मैम अदुना खोना ऑप्शन द ट्रेड तौबसे खितंग लुइको ओके ऑप्शन ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट मींस you do not own share खोना ऑप्शन द ट्रेड तौब मतम दने नंगी नसागी own share लेजदिब अदुबो खोना स्टॉक द ट्रेड तौर कांददी आइगी own share लेद्रा लाइको तो example से लाक्सी suppose से SBI ni SBI की option से इसे ले रम दरे का और ले option से ले SBI option से buy तो सी option से इन्हें buy तो वो मतलब दा इन्हें लोग दूसरे share क्या नो 1500 share से option दा ट्रेड तो ले खल्ला सी SBI की का सीसे आइगी shares लोइन ओइर बराबर SBI की से ओइ देखो सीधी मागी financial instrument just इन्हें ट्रेड तो बने हारी बत्रिया से सी के ट्रेड से इन लोगों मतलब दा कौन डेट क्या वो आई ओई दिनो मसाई की माई एक्सपायरी डेट हो सितंबर ई रेसी देखो सितंबर डेट क्या नो मसाई तो सितंबर 29 वो सी आई ओई गनी को अदुगो आफ्टर सितंबर 29 द मासे सी एक्सपायरी ओई रनी अदुगो मागी वैल्यू सिदो होजिक 76 हाइना शो तौरिबे वैल्यू से 0 द चखरनेबा becomes 0 ko okay atopa amdana sine option ni stock SBI hari basigi option sigi underlying asset oi riba khoi gi SBI de khoi buy tawsi SBI de buy tawre khalo ina 1500 quantity sisi de ai gi ni ba si ai net buy taw gi matam dana ingom the ownership lay rabani hai means aina hari basigi SBI stock se sell tawdriba aigi oiraga leigani aigi property ojarabni ko aduna magi price value se hosik lai se 553 ni ko mom de expiry haiba matam leite ko expiry leite mai koina low matam da long term da low garaga di punsi super aina zone riba aigi ni adugo aina option da trade tawbasidi magi expiry day leijai को हाइरे बे एक्सपायरी सिनी को कोइना कॉन्ट्रैक्ट हाइरे से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हाइरे से सिदे लाइक से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कम विद अ फिक्स एक्सपायरी डेट है को यूजुअली द लास्ट थर्सडे ऑफ अ कैलेंडर मंथ ओके हाइरे बे एक्सपायरी डेट सिना को एक्सपायरी डेट से जौसिला अब नक्सिला अब नत्रगा यौरा अब दोइता देगी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से expire already and its value becomes 0 again yaiko aduna koina option the trading tawbase ko aigi id ine lowriba share sing do aigi ownership leite hari ko topam the next time the features makes option trading different from stock trading ko singa sa hagi budune koina kogi option the trade tawbasiga stock the trade tawbasiga different leiko hojike ine mamang de jing hangi baduni akoina stock the trade tawragadi magi scholars ekano se ownership fingon do fange aduga option the trade tawbagi de ngon do ownership fangde ko okay adubo hairi basigi leiriba mayam se sida akoina option de kari trade tawning no why to go for options why not to buy stock directly कोई ना कई दबगी ऑप्शन द ट्रेड तौ दुइनो अदुगा ऑप्शन से कोइना कि स्टॉक तो करिगी डायरेक्ट ओइना कोइ लेरेगा कई दबगी थम दैनो हाइबनि को सम हाइ कांदा कोइना स्टॉक त ट्रेड तौ दना हाइदि SBI दो डायरेक्ट लेरेगा ट्रेड तौ बै मुहुत नंगना कई दबगी SBI की ऑप्शन द ट्रेड तौरिनो हाइबा क्वेश्चन तो
First answer jengminasi. In options, no need to pay complete contract value. Ko magi contract value se koi pura pay bagi pay tawagi daka oide ko pura pay tawdi haibani comments. Example to jengminasi ko. Then we can earn money in the falling market also. Ko okay. Ako ne stock ta buy tawa matam dadi uptrend khaktang da market ki magi value se hengal ko matam khaktang da ko gi profit se earn tawbani ba to adu option dadi magi market ki movement se up chat kera down chat kera ai profit loaning matam da lobo yai to up to lobo jai down to lobo jai to sigum khara kana ba khara lai ko we can earn money in the falling market also, which is not possible in the cash market. Cash market, I think is stock market. Stock ma'am, this is SBI the label. SBI the label zone, but it's SBI the kind of trade to matam the day downtrend the profit over yadiko. Some go, mother. In option the yam the fajava foine option sida koi kari we can decide the amount of the risks. I say risks kayam jamne low yabno. Risks means I get lost. I know option that trade towing in matamda I get lost kayam jamno oi yabno have say. Sisu koi before come trade in the trade loading among the koi I get risks cam oi yabno to come to po yabugo. Aduga we want to take can earn decent return. I did sigi points the yam purchase kaino the option si in a trade to matam da trade sang ringing among the Igi loss care or bayaba. I trade the loss care or do know maximum and I give profit to maximum profit care or get the hise. Hanana Kangaga entry low yabagi kulong sabali. Yako. I was a kind of option the higher this year, hedging and electronic head stove by any lady. Okay. Then, of course, the option get types the option get type any call options and the put option. Okay. Sinata was lady common in sign of option types the cookie ATM, OTM, ITM, Mayam and a taramani sisu lady. Oh. Other sig option types the call option and the pull options is young. Call option and pull options the price of underlying asset. Underlying asset ki price and expected to increase ka. Ko give expectation se hai market view se ai di uptrend la ka dore di price increase to bu mali haina khalaba ai gi expectation se price ki expectation se increase the lab ko hai galak to bu malaba adu oirega di what to do ko kai do dino ko coin to this kind of masa option any delay hari call option nama pull option nama hari option any says is the market in increase the agadi I buyer in entry low bajai natraga seller in entry low si jadu ni ko market ki uptrend sida ado kono call option se koi buy to ya gani ko call option buy to ya ni natraga na koi put option ko put option sell to yani ko samana na sigi contrast sigi opposite expect to the decrease agi expectation market ki view agi market ki view se future de sign orak pa yai haiba haidi market ki view se down trend lak to bu male khalaba adu de khoina put option se buy to bu jai natraga na call option se sell to bu yai haiba ko haidi basically point ani se ko mu jeng min se ai sida la ke ko isam jamna stock amada hai si SBI da SBI ki market se up lom da la ka do bu male haina khala se agi expectation agi futures ki market view ko SBI se mathak lom ka khala ka do bu male khala sing asi numi khar ni sida ai sida ina sida trade loge ha ga dei ka kari de lo jai SBI dai buyer oina sangaga SBI ki share se buy tawgani natra okay then SBI se sumaina downtrend da kumula ka do male khalasi downtrend da la ka do male sida ai kai dawrani
सिदई कई दौब जागे केम तौ ngam को बस आई कनो द MIS द लौरगा मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ को MIS द लौरगा आई ngasi gi oi profit loubo yai MIS द sell तौब याई MIS द कोई संगा सिदा कोई हाइरिबा SBI की शेयर से सेल तौब याई को अदो अनि सिकक्तनी को up the buy तौब down the sell तौब अदो up the buy तौब याई down the sell तौब याई up the buy तौब सिगिदी टाइम पीरियड लेते को मागी कॉन्ट्रैक्ट कई कम लेते टाइम फिक्स लेते अदो सिदा डाउन द लाको मतम ददी को इंट्राडे खक्तने 1 डे की ट्रेड खक्तने सिददी को ओके अदो अइना पामी से हुजिक इन लाई से करिनो अब ट्रेंड सिदा इसे बायर ओइना बाय तौब से एंट्री तौब याबा अदुग अब ट्रेंड सिदा सेलर ओइना को शेयर से सेल तौरगे एंट्री लोबसु याबा को सिगुबा मखन गी ट्रेड से इन पामको मतम ददी कदाइदा लाके खाने नंगी ऑप्शन को मसागी कॉल ऑप्शन एंड द पुट ऑप्शन से लाइव तो ओके कॉल ऑप्शन से ना हाई से कइनो मार्केट की ट्रेंड से हाइदे अखोई अंडरलाइंग एसेट की प्राइस ने इंक्रीज तौरको मतम दा ताबियो को मैम अंडरलाइंग एसेट की अखोई प्राइस ना इंक्रीज तौरको मतम दा अखोई कॉल ऑप्शन की मागी प्राइस है सी इंक्रीज तौइब को अदुगा अंडरलाइंग एसेट की प्राइस ना इंक्रीज तौरको मतम दा पुट ऑप्शन की प्राइस है डिक्रीज तौइब याई को मैम हाइबदी कॉल ऑप्शन से सिदा लुपा 10 पीरे खलसी मागी अंडरलाइंग एसेट की प्राइस है दी SBI नि खलसी कोई ऑप्शन से SBI की मागी प्राइस ने इंक्रीज तौरको मतम दना कॉल ऑप्शन की प्राइस इस इंक्रीज तौरगा कागने भाई 10 दगी 20 20 दगी 30 सन कागने देखो अद पुट ऑप्शन ने कमाई तौबा अंडरलाइंग एसेट की प्राइस ने इंक्रीज तौरको मतम दना पुट ऑप्शन की प्राइस है हाना सिदा 20 ओरम से 20 दगी 19 17 18 तौरगा सन हंदरगा सखिगने को देखो इसम सम हाय कांदा अंडरलाइंग एसेट की प्राइस ने इंक्रीज तौरको मतम दा कॉल ऑप्शन प्राइस विल इंक्रीज साइबको कॉल ऑप्शन की प्राइस इंक्रीज तौगने हाइबने अदुगा अंडरलाइंग एसेट की प्राइस ने डिक्रीज इंक्रीज तौरको मतम दा पुट ऑप्शन की प्राइस ने डिक्रीज हंदरकने हाइब डिक्रीज तौरकने हाइब को ओके सिमिलर को अदो अतोपा मदना अंडरलाइंग एसेट की प्राइस ने हंदरब डिक्रीज तौरब अदुदी पुट ऑप्शन की प्राइस है हेंगलकने है इंक्रीज तौरकने अंडरलाइंग एसेट की प्राइस ने डिक्रीज तौरको मतम दा कॉल ऑप्शन की प्राइस ना कमाई तौबा कॉल ऑप्शन की प्राइस ना मु डिक्रीज सम तौने कॉल ऑप्शन एंड द पुट ऑप्शन तराकोम खंगे हाइबनी से कॉन्ट्रास्ट ने को पूरा ओन तैनब डायरेक्शन से अमन अप ट्रेंड दा मागी प्राइस हेंगकनी अमन डाउन ट्रेंड दा मागी प्राइस हेंगकनी को सेलर की पॉइंट जेंगागना अप ट्रेंड दा पुट की प्राइस डिक्रीज तौगनी डाउन ट्रेंड दा कॉल की प्राइस डिक्रीज तौगनी को अदन ऑप्शन सिदा खोने लाई से कइनो दी ऑप्शन ना हाइली से नसाई एनी ट्रेंड ओइनिंग बो ओइजो हाइबको अप ट्रेंड ओइगरा डाउन ट्रेंड ओइगरा ओइनिंग बो ओइजो को ऐसे ट्रेड से लौबुंगमी एज ए सेलर और एज ए बायर आई बायर ओइना ट्रेड से लौबुंगमी अदुगा सेलर ओइना लौबुसुंगमी हाइबनि नंगी मार्केट से डाउन ट्रेंड ओइनिंगसु ओयो अदुगा अप ट्रेंड ओइनिंगसु ओयो को अप ट्रेंड ओइगरा डाउन ट्रेंड ओइगरा नंगी मार्केट से को सी मतम से दई ऑप्शन दई न ट्रेड तब मतम दई एज ए सेलर और एज ए बायर आई कैन टेक व्हाट ट्रेड को ए ट्रेड से लौबुंगमी यानी को ओके अदुदी सी हुजे खो ज्ञान तारे ने लौरसी को प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एग्जांपल नोइना हर कांदो कोई SBI की प्राइस ना को मागी प्राइस से आगी एक्सपेक्टेशन से कइनो इंक्रीज तौरकदबु माले ने खलगदी अइना बायर ओइने एंट्री लौ गया हरगदी कॉल ऑप्शन बाय तौरनी को मैम अइना सेलर अम ओइने एंट्री चंगे हरगना पुट ऑप्शन सेल तौगदो ओके
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯗꯤꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯕꯥꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯂꯨꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯔꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯖꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯁꯤꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯅꯝꯕꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯆꯪꯉꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥꯗ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥꯗ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯗꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦड ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ SAMCO ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ SAMCO ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ open tꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ SAMCOꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯃꯝ open ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ open ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯂꯤꯡꯛ ꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ open ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ open ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯗ open ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯨ ꯈꯔ ꯇꯦꯜꯂꯦ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯨ ꯇꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯐꯔ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯤꯀꯣ ꯑꯣꯐꯔꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥꯗ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ open ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ 200 rupees ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ SAMCOꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯀꯣ ꯐ꯭रीꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ SAMCOꯗ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ open ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯔꯦꯅꯤꯗꯦ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ फ्री ऑफ कोर्स अखोई SAMCOद अकाउंट ओपन तब यारीको अदुगा अमुक मागी कनोसे नंगी 100% ब्रोकर से कैशबैक ओइगनेबा ऑन ऑल ट्रेड्स फॉर फर्स्ट मंथ को नंग नेट रजिस्टर तब निमित्तगी हौरगा को रजिस्टर तब निमित्तगी हौरगा कोगी नंगी पूरा था अमा नंग ट्रेड तबसे सिसे मागी SAMCO सिदा हजु पीरिसे कइना कंदा रिफंड तगनिबा लोय याइको सिसिमगा लैको मैम हाइबे सिसे कोई लिंक से ग्रुप तसु शेयर तौजरके अदुगा अतोपा मना कोई कनोदा से आइए सिगी वीडियो सिगी डिस्क्रिप्शन दई कनो तौजरके हाबके को okay then makha mujing minasi ko adudi khoi sida charapom di khange du sum ko jingsi ko what is the difference between call option and the pull option haiba ko call option and the pull option my parameters currently investor expectation and the gain the profit ko loss natra sida laise call option buyers na magi belief man tawisi kaina stock price win rise ko increase taro pudun stock price hengalak pasune bangai call option gin pull option gene stock price 100 pa ngai bani ko 100 kanda ma buyer oina sangaga profit lowdini aduga hengalak kanda na call option na buyer oina sangaga entry lowdini ko market ki masaki aina call option buyer oina sanga kanda market की प्राइस हेंगलप मतम दने आईगी प्रॉफिट से अनलिमिटेड होय हाइबने को ओके सुमाइना मागी डिफरेंस खरा कनो से लई यामना का हना याम कनो नते को द बेसिक टर्म्स को रिलेटिंग टू कॉल एंड पुल ऑप्शंस कॉल ऑप्शन से न पुल ऑप्शन की कोई बेसिक टर्म खरा लई दिको हाइरिबा अखोगी बेसिक टर्म सिंग सु कोई जेंगमिनसी बेसिक टर्म सिंग से कोई करी करी नो हारेगदी स्टॉक प्राइस है बिसु यावरिको स्टॉक प्राइस कोई कनागुंबा सिदा कोगी क्वेश्चन गुंबा हंगनिंगबा लैरगसु को कमेंट सेक्शन दा संगागा हंगबिबा यानिको
basic terms ko spot price hai bele re spot price hai re gadi kari no hai re gadi khoi gi market ki kano se khoi gi market ki hoji hoji lai ri ba price hai se khoi na spot price hai na khang nei ko current market price se spot price ne aduga option expiry hai bam lai re option expiry hai de kaino option gi khoi contract to expiry orak pa ko contract to expiry orak pa the last Thursday the oi hai ba dagi on the last Thursday of month ko month magi aroi ba Thursday the khoi se option expiry oi hai se khoi hana khang na tra option premium hai bam lai option premium sin na kaino the option gi price to ne basin nan refundable ne nang na mutam paid tawgra ga de refund tawra roi yai ko aduga stock price hai bam lai stock price ne ko yam men oi se mem stock price is the price at which buyer and seller decide to buy or sell the underlying asset. Obviously this is this stock price se kari no har gadi buyer and the seller ko nani sina decide tawraga buy natraga sell tawgiba underlying asset ki magi kano se akang na price amani ba ko sigi stock price e koina ngasai gi buyer sina khale okay market se si bog jo po jai natraga sida lei bijai hana khalaga mana adugi hariba price se ko gi SBI da hairasi SBI gi ji lei price e 550 ne khala se ko 550 से stock price ने अदुगा मुक 550 से खरा चलगा मार्केट से इन ए 560 स्वादे लोगे SBI से 560 से जरूर कदो माले गायना खनबदो को अदु 560 से stock price ने को 560 से इन लव मतम दा खुन अइन बाय तौरगा लौरे खले अइन बाय तौरगा दि सेलर अमदि लैदुनी नत्रा बायर मन बाय तौरगा दि सेलर अम लैदुनी सेलर दुगा बायर दुगा जानरि से करिनो हाइरिबा 560 से लव मतम दा को म एनी न डिसाइड तौना गैसे स्पेसिफाइड पीरियड अमदि लैदुनी हाइरि ngसागी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टाइम को हाइरिबा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तुगी मनुंग दुदा हाइरिबा मागी प्राइस तो अदुदा म एनी से दिल तौना बने को कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सिगी मनुंग सिदा प्राइस टू द जौसिला गना बायर की प्रॉफिट प्राइस तो जौरक्तर गना सेलर की प्रॉफिट है को ओके माने लाइन खला से दो स्टॉक प्राइस सिदा कोई मनीनेस इन द ऑप्शंस हाइबम लाए एट द मनी आउट द मनी एंड द को एट द मनी को ATM OTM and the ITM so माने लाए को तो मैम कोई क्लासेस जो कितन सांगे को आई सिसना फर्स्ट पार्ट ओहलगा सेकंड पार्ट नसी मुदुम स्टार्ट तौजरके को अद हजिके ओइनदी कोई क्लास से स्वाइदे लोइसिनगे अदुगा होरेन कोई पुंग निपान आफ्टर दैट को 8:30 अदोय द सेकंड पार्ट ओइना अमुक कोई पुनसे को ऑप्शन सिदा दु मेन खनबदा मैम ऑप्शन खंगनिंगबा मैम अमसु कुन द लेरंगनी को फाइदे दी मैम लोइसिन जरे को